Till I realized I'm a god. Think I heard a bit when I murder shit. In a moment I'll be taking off a tourniquet. When I burn him and I hit him in the sternum, I don't even gotta enter, but I'm gonna win the tournament. That's what I'm all about. I pozdrav ljudi, moji volili na mom kanalu da ću vidjeti Minecraft Survival Games MCG-u toliko. Vidite mi FPS, pogledajte samo ovo cifru ovdje. What the fuck je to? A treba mi bude bar 300. To jest meni skoro uvijek jeste 300. Ali bi ga možda će ovo biti onaj speed, art, FPS 62. Malo se pokuša. Inače tekstura je bože. Pogledaj smač. Imamo ovaj tirtu. Nikad to ne bi trebao da zna. Sam loki od PvP-a. Ovako idemo. What the fuck mi je FPS? Sam bež bre. Idemo. Ok, ubili smo ga. Nice. Idemo, ljudi. A stvarno ne laguje toliko da ću se iznervirati, možda izgasiti pomp. Zavisi od mene, ali tekstura je ipak baš. Ok, mi možemo kraftamo taj sort. Iron sort. Ovako ću. Ne, ti ćeš mene nećeš. Ok, nemamo to. Aš neću jer ja sam polovinom low. Onda mogu vidite kako ide. Beži bilo kako. Ok, ovo mu ne treba sigurno. Možda mu bovu isto ne treba. Idem ja na spawn da craftam iron sword. Idemo. I evo ga, taj iron sword. Inače, baš kad sam prestao snimam je bilo jedno 150 FPS-a recimo. Baš kad sam prestao. Vidim se ovdje zašto sam ja već stekovan, imam dobar sword, imam sve. Da ne crknemo, idemo gore, pa kad bude frke, ćemo se biti. No, gore, ne znam gdje ima na vrhu tier 2, baš ondje, ne? Ja mislim da je to tier 2, ne znam, jer nikad nisam otvarao, aj sad otvorim. I tilkum. Taman kapice i sad ću zapalim ove stvari. Tu. Tu recimo to. A evo nas, hrana nam dosta treba, da. Idemo mi frku. Ok, vidio smo ovdje jednog lika, kad sam refrenaka. Idemo sad da ga rešimo, to s posla. Vem ovo neće biti flavor kod, da neće sigurno. Mislim, dok da sam počeo ovaj nije hack ili... Oh my fucking god, šta uradi? Gdje, aha. Oni timuju, aha, ne timuju, idemo ja slijediti. Vićemo, on me ne vidi, to basta. Ok, neću. Idemo clean up. Idemo. Da, pogledajte sad. Tu pijajno sort. Idemo. Ajmo. Dun. Pogledajte, maš. Bum. Ljudi, kao što vidite, malo smo sredili inventar, pa hajmo sad F3 plus A. Eno ga, da li full iron? Ok, mi smo skoro full iron, tako da moramo da ga ubijemo. Već meni žešće lagujem, ne znam kako ja uspijem ove sve jadnike da ubijem, ali nisu toliki jadnici, šta? Gdje? A, isto. Daj ću. Na njoj, kako se popio? Kuda? Kuda je just mood? Aj vi, ma jad. Sad će skočiti, već. A, bude. Nije.
teammate. Oh, Diamond Sword. No. Oh my god. Oh my god, ljudi, kao što vidite, mi smo s timerima u deathmatchu, možda ako preživim do deathmatcha, kao što vidite. A ne. Ne, to je bilo to za ako se lajkajte, šarite, subscribe-ite i vidimo se u sljedećem. Ćao!